Uganda tulino mukisha aho kureba mu ruhanga atuletiro mwebembezi witu omukundwa President witu Robert Kyagulanyi kandi mukisha abazungu bajya mu chance no France omucyaro mwiza byari omuntu kumwe kandi ko utakozise Pisa kwantu basechera bajya mu nyatagabro kagirata yimwe minyeto ogunuko mudisa ogumwine kureba ngo abanyunyusi twababinga omwebebezi bwihambire abanyunyusi abakoragana na companies kureta za boda boda akatamu interest range erushoreka baminje munonga boda boda bakuze miliyoni 2 okajigura miliyoni 5 ekibayaza amahanda abapolisi bamsebeni bakajikwata bacheza kujikwata bakashora miliyoni 2 nakataka bekasigiro kajirota beno kunuko mukishogwine kureba ngo bunyunyu usoko ubwa NRM ubwa mare myaka 80 iyo kubona abona twabutaha buheruka kandi mukishogwe ni basaba kugera tuta kandi arone tsinda bagenzi bitwaha batwe yanzura bakwenda question hakitogoro Bright n'abandi bose harwiyo kugera tunyonge wa NUP otiniza kutera President Kyagulanyi otwokanga MP niza kutera nanga aba kwakanguresi ninga kangorechi bweni kamba wawe nesumi ya Airtel no basato MTN Airtime nekora ne basakora bweni twenda kubasaba katwalite no kupiga mwizo baria iri kwekarakasa etwagamba uraheze bona tujerefta twatoseze tujerefta ekora birunje direta aka nera kore bina ile direta wenu okubona okuturabiremu omnyunyusi okuturebire okuzo mwirwaro noja kusanga babire babyandura mu corridors tukwareba tukazira babire nabamwe babyandura here waza police station noja kusanga pichi instance ya 200 iziba kwasire bamwe muri twe birabanyabuzare babo abamara umucone emyaka 3 no garagayiguru abatakazaga mukoti tubarimo arwati abazire abariyo mukabasobirwe abana babo bagagarikire hisomero bagurize byaro byona byagereta umwene uramba amatabire nagahereza bari ukane fete zikugira zita ugaboza kumuzo sana ngo abanyina bo nyina bakugira bata abakora abanyina bahababira gusa bero ngo mugisho gutwine okwate cyeyerezo abo bona tukabeyera bakagenda abo kuba hadi babiro kuba eta kabiri dukwedera abantu ba NRM na Museveni kwale mkweko buhereza na mnonga kumagore aba kwatoro bishakuzo kubakuizaha babato bishakuzo uwezi kutari kwa kutireta gavumenti itatireta ukakwa kubana biba iwe muntu wambara twakugira bata nibenyira kabantu ongeza ayabantu bagira kubata mujeni kwa kwikabadezi bitu ngo muturwaneho oka bomwe babagwandeho akarwaro amema emirmoro wajewe nkajirata apa wenga bero mareke bapebonga abo kozari wa government n'abantu Uganda obuzari bwa government n'abantu n'obuhereza obuzari bw'abantu na government tidini umanya gwo kugira president akurwo mu Rwanda rwawe atakwasa kuhereza atakwasa kuyambuka rwo mu mbere zorumu ukaza mu mbere zindi umanya gwo kugira president we dini yawe atakwasa kureba mu Uganda ne kora abantu bona abaruniwe no kugira president we dini ngidijo kuba kuja kore ko yokachitungamu omunya Uganda Bueno, meseta kagamba binje kazabreja president ndakagamba binje kazabreja manifesto kongani mbebazabwa rukundo nimbebazabwa mmanzi abo kuba kuzwara uniform ya NUP tumusango abo patira NUP tumusango
kuja mkinobelembeze kwa munafugana chemara bagamba yeka okuzwala yikumi ya NUP okwichirizo mu NUP okwichirizo president agulaje bakora ki nambwe ni maba basa kuija yemanzi nonga abo manzi nabo kuri hangariali bene kugedera ninyenda kubasaba ni mamwe abakama banje bija kubasaba ngwenjireji eyo kunda Uganda eyo kurwana rensi yitu eyo kindrebera zitu itakakoma ombyaro byitu abasire bitu naba batatuka muchago kwija amakuru marunjaga tugabashye kandi tubinjuse ngurabe arimo muchago kutera karuraka mwakatera naja kubana signinga ngobwe bembezi byo mu Uganda buyongere kugendomisha bene twasaba ngo majizobu tutakoma obagizi buzomu box obagizi buzomu kumakaruru obagizi buve omupaka soko wena uragezeho kuzazo karuru kitu mwebale munonga kama banezi NUP kunga abamusi kunga abachara kunga mwebale munonga kama banezi Jameson kama ozamuzindano direct obanze watu mbona bakesho tukalungi engalo yes DJ ai bopase bantu mbele kuija mbele kuni angali wewe na ukumi angali twe nitwetaga okwatansiza hamwe nomanya nyowe mwana wanje ko mutala mameta msinguzo ko mutala kwa limwani akambuza kibuzo mbire kalibo kuchakureba baseka dama aftere byeyo anu kadoze kadama yaje mazirena kama kunyana butaine bwire bokumura takateka tekire boko mutala bataye ajadai na nakwera je ugonza takasaiga ai gonza Again, I'm putting on it. Again, I'm putting on it. I'm not on the seas. Yani manyaye maleba sekadama ngaje yo okete yo na yayo yoda ala yamu ishite baba sangoro usatu mwana mwanangu Mwenye mwaka. Hai, nije tena kesho mlango wa ndugu tiendwe. Okee bwana.
Uganda Independence Park. Bantu bankole tujuba Independence Park. Office za Western Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aruna agenda mishokore byafayo mwihanga lyona nagenda bishokore byafayo President witu n'umusigazi muto ari n'omukyara n'abaana konka ebintu bye byakora tibya buri omwe orembere ryaha banyankore bamwakira Jameson Kama engalo za Jameson Kama webale munonga n'abandi bona bwa yeshongola nabo. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. Tutuchirize tugite endimi ahabo kuba abantu bengi bariyo nibatureba aha mitimbagano so mwahurira nagamba mu Oluganda n'Olujungu ahabo kuba ni bingi abari kuturikiriza kandi abari kutureba omwihanga lyona. So twashemererwa munonga okuleba ngo erizoba ekitebe kitu ekya Western Uganda tuija kukiguraho aha omurembo rwambarira mugabire nimukiterero mu ngalo ekyo abanyambarira. Ekya kabiri niyenda kubagambira ekyama ekyaza kushora hati omurundo gw'okubanza gw'omwanya ogu tukagutunga ebiro bikaba 220 by'okwa mushanju omwaka gwa 2024. Kiri kumanyisa ngu tubire twine omwanya ogu okumara omwaka gumwe n'amezi kago wagana uli akubogu mwine bamujea ijahi mwine bamujea ogu numumanya sini ya jawani wagari zoba yangu nawe chamulenga Akwati aye kintu kyandenga lyale na ndakuchumanya nyowe mbanyita David mwine bamujea awabijja kumanka Kyagulanyi David omwanya ogunyoni nturo mutawo n'omulonzi alirwe konkana ntakuchumanya hati namanya ngwihanga ntiza kurukwata obwire bwona. nabo bakwabana ibaba muri kureba abo babire nibaranzi nibombeka konka batari kumanya nibaba bari kombeka mwene rizo akware batwadana ku painting red bagira ngo nete kiri kumisha. So ekyo nikimanyisa ngo kunabagambira utawe ntuguraho iganga Museveni naza kutwekanga tulingahi State House ahabo kuba intelligence ye namwe nati ndiyo ni manyango balio ndembe zindi zona balio nabacheza okuleba NUP aho kiri kuwasa kuba kiri chemanyi kati banonya mu districts zona bagaba nabayaye gundi yawe eriwa ekitebe kyabwe kirala kiriwa wanga wano nga bwe mbagambe twagulawo omwaka gwa 2024 mu mwezi ogw'omusanvu naye olunaku olwaleero bwe bakitegedde nti wano kitundu kya NUP kya National Unity Platform. Tubadde nga tubagamba ensonga ya Robert of Style abamu nga tebakitegeera naye bwe twogera ku Robert of Style yeeyo basewo ne banyabo. Omulabe bw'aba kunoonyeza wansi okola ki? Ate bw'aba kuloyitirawa kakati kye bayita National Unity Platform. Ekirala basewo ne banyabo njagadde okubalaga ekyapa nti wano abantu banange tetupangisa waffe kino kyapa kyekifo kino ekya National Unity Platform kitegeeza kyekyo nti wano tebatubanja na 10 kati obugalo bwa President Kyagulanyi banna. Ngabo nabagamba bwe twatula
ekitebe kyaffe mu Iganga ekisooka Bright mbadde nsubiranga tagenda kukyogerako naye takyogeddeko Bright muhumuza obadde excited erimu n'obirekayo kubanga NRM ne wano embala terinawo kitebe kyayo terinawo bapangisa era wenasembayo okulaba bali babagoba mu offisi olw'obutasasula rent meka bibale ebyaffe ebiri mu manya ga National Unity Platform so nga bwe nabagamba luli basewo ne banyabo bwe twali Iganga nti ebyo byonna munange tubikoze bakwerekereza kubanga tetulina resources nyingi naye kati ketufuna bakozesa lwa bulungi bwa struggle obulungi bwa National Unity Platform ne bamemba ba National Unity Platform mulabe location ya office eno gye twakagulawo leero People Power mulabe location era location eno gyosobola okuyita the most prime location mu Mbarara City kubanga baneiba baffe mubamanyi Independence Park gwe mutima gwa Mbarara kakati NUP ekitebe kyayo kiri ku Independence Park era kumaca obutandise okuyisinga nga tuyingira wano tebakitegedde era newenjogere waliwo gwempulidde wali ng'agamba ku luno abantu bangi bagenda kukola ki kufiirwa emirimu bajja bagamba bano abasajja bafunawo batyawo nekitebe nga temutegedde naye byonna biraga seriousness era njagala kwebaza abantu baffe abazimbi abamu abakitegedde leero kubanga nabazimba byonna wadde tebamanyi kyebazimba abamu bawadde balowooza bazimba ddwaliro balala bamanyi bazimba kiriniki balala bamanyi bazimba ki oba byonna byonna naye olunaku olwaleero waliwo n'omwadduse bw'alabye bikya NUP kubanga buno obusajja nga bumanyi buzze ne butandika okuyitamu awo akati omu ku bazimbi n'agamba wano wafiira muloge kubanga amaze ebbanga ng'azimba nga tamanyi ki kyazimba eyo ye National Unity Platform basebo ne banyabo ebisingako ebingi babigamba Kanso Katana yabigamba nakukolera abantu People Power mugende omu miso National Unity Platform n'abakandidate bitu bonna ombwire bukyabutubire tuliwo ningira tuli kubaasa kukola People Power tubole kire ekiri kubaasa kukola haza niyenda kubagambira ngu ihanga lyona kutwakwasa kulikwasa ogw'omushaija obalikweta musinguzi n'abaasa kulisingula kandi n'abaasa kumakinga sure ngu mwena abantu bankole abantu ba Western Uganda mwena mwabaasa kuheebwa ekitiinisa nga lyati abantu ntwenda babeje obuteeka babukaale babaase kuba omu ihanga lyabo bashemerirwe ate ino olukubaasa kubakwata aha mukono ahabwokuba itwe tuli aba National Unity Platform ninjira nimukireeba abantu bataano bagamba ngu NUP neya Buganda mboni shateeko okundeba olulimi olundi kugamba Katana byagamba n'abantu boona bali aha tulina abantu abali kuruga mu Northern Uganda tulina abantu abali kuruga mu Western omu Eastern boona ahabwokuba tuli National Unity Platform NUP erimu abashaija erimu abakazi NUP erimu eminyeeto erimu abantu bakulu kutoba abantu twazuula abakandidates bitu mwabaleba mwayitegereza ki abingi ni bato n'eminyeeto ahabwokuba NUP neyenda kuheereza eminyeeto opportunities narishi emigisha y'okuba abeebembezi omu ihanga lye so ebigambo byange basebo na banyabo nakwebaza abantu boona abutuli kukola nabo maybe I should also say this point Luganda abantu bakitegeeke banange tulina abantu bangi abantu baffe be batamanya naye
akati bane tubituusa ku level njagala mutegeere nti waliwo ababeera involved muyinza obutabalaba kubanga babeerawo kakati wano waliwo ababaddengawo nga bakola guno omulimu naffe oluusi nga tusalako ekiro tulaba tuuse naye ekikulu kiri nti buli omu asobola okukola contribution mu stroke era twagala kwebaza abantu bonna bonna ababadde nga babeera wano nga bakola omulimu ogw'okulaba nga NUP efuna ekitebe kino mu mbala balabe mulaba compound eno gye tulina yonna yonna mutunule eno mutunule activities zaffe baade batugobaganya nga tetulina wetusobole okukolera activities mu mbalala mu Western Uganda naye kaakati mwabalidde empanga abambalala kino ekitebe pulezidenti kibakwasa bulungi nnyo era mubeere nga musobola okukolera wano activities zaffe zonna oba misana oba kiro anytime kubanga wano tuli waffe tuli luddawa kati munzikirize genda kuyita atukulembera mu palamenti era yagenda n'okutwanjirira ababaka ba palamenti people power our power NUP everywhere abanyambara muliyo mwebale kukunda mwebale kwakira president ate mizinda aleegi era tukole emise emirungi owekitiinisa president deputy president witu owa Western Uganda secretary general abebembezi bitu mwena ba Western Uganda n'ihanga lyona abanyambarira mwena twashemerera munonga erizobo kwisha omunjereya Robert Dog style nimukimanya abanyambarira imwe mwana mangu twijaha ino watera mwagenda nimubuuza nche kumwachenga ngo nikyaguranya lyaha mwija mwebale kwija Achi DJ aha no wale network ati wa frank tana ojire mukatu aha nka okay obuto antwizaha bisika ni mundeni musoberwa bawo pani ngamunya atkambaga erijenda nabagenda babakira otaba ba NUP tibantu banyu kubata bembezi nibija kubabinga ashito ndiza kubinga bantu tubasa kubinga abantu bitu abo kuba nitwe tubikimu twitogo tomkwe wanyu akazahari yatungamo yatungaho mwishiki niwe first lady witu okay mwena nimbajira president witu abana buyazire bari mwishaga mayani deputy president witu nuwoku secretary general akakoraha street aha atakizire Kampala in fact orujunga karwega yashi Kampala akana manyuru nyangororo nagamba orujungu nagamana arufofoza treasurer witu nokuku atnyowe kyenda tukitereeze gye president yaza kuyija gamba nitwe eberi strategy ati nyowe
turi mu bitonde by'embara Bushenyi. NUP is a kitebe cyayo, as you know. Of course, the dictator and his men, they have switched off the power, so they are here behind Mashanyarazi. We want to take this opportunity to thank all our leaders. I am busy with Bona. Gaza. Bashite bavuga motoka ne bagisembeza. Gaza. Mic check 1 2 3 check 1 2. Okay, ningirira kanigera ntirere. Atna ni imbe yanjur. Nyowe tataka ruga Buganda. Ija hano yandi jarwa ampara. Yatunga ho mwishabonire. Yamushwera. Banzara. Bazara na batahe banje. Mbwena nyine mwisha kamali yanyu. Eruku ruga handi jarwa ampara. Tuli abanyayuganda twena twende mpinduka abantu binyerijenda nibagenda bateekateeka ngu oko mu Western Uganda mbara na Western Uganda imwe murije ngu abo ko mu Museveni na family ni barugoku konke bine bisuba twareetwa oko mu kyalo niyo batuleesokwe alo buziba tujangwa abaro accident aha muhanda twayetororo ku mbyaro taliyo mashanyarazi okuleba amalwariro garukubi okuleba amasomero goku garukubi enguuto zo ku mundokwe zirikubi eminyeto yoku tibine mirimo namwe nimwende mpinduka nimwenda Uganda itebekane mubase nimukweyagarira mu Uganda yanyu jokuletombe kirama kagitwaga okwatanisa nimwe tulebeke ngu twateekaho empinduka twena abanyayuganda eyi tuza kutunga twena nicyo tuliho bannayuganda abali ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mugenda ne mulowooza nti abantu b'omu mbalala Western Uganda bo bali bulungi si kituufu abantu beeno amalwaliro teri ddagala amasomero gali bubi abavubuka beeno bangi nabo tebalina mirimu abasomesa beno nabo bagamba twagala akasente abasawo kyekimu enguudo bw'oyingira eno munda ziri bubi teri masanyalaze bw'oyingira eyo kyobudola batwagambye nti neeno nayo katufune amaka agaffe nga national platform tukwatira awamu ne bannaffe bano aba Western Uganda tulabe nti tuteekawo enkyukakyuka eyannamaddala ffenna egenda otugasa mbweni mubuleke kutiina kubatindisa ngugwe Kyagulanyi yazo mu ntebe nemuzaona ate omuntu abaleetera amakaha mutunge permanent address yabolekawo ka sample ngu yaza mu butegeki amasomero naza kugombeka amalwariro naza kugombeka enguuto naza kuzombeka NRM emyaka 40 teinawo address ngeitwi ito emyaka 5 yonka onga twendera address hamwe eji niyo sample twabantu basakombeka twaga tutakatayiro mu bwebembezi amalwariro nigiija amasomero nigiija n'ebindi byona tikwenda awo awokuba obwire bwagenda mukkirize omu dakiika 7 niza kubanjula abebembezi abutwija nabo kuruga Kampala in 7 minutes ndasaba ababaka mwija bamemba ba parliamenti niza kubanjula omu dakiika 7 zonka naba LC persons mwemwege hanuya nabameya balya naba LC persons mwehute bantu mwehute okwehuta kitegeeza kwakuwa omu abamanya ab'ekirimba nzure kale niza kubanjula owukwanjula alukayo okasitama hansi
sebo ngambe kusitama sikusitama ogomushiija bamweta Hassan Kirumira naluga Luweero Museveni yalwanire ira parliament ewa kusitama sebo ira hasebo kitegeeza weyongere ogomushaani bamweta Honorable Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni okuluga mukono weyambigire minisita obakweta Kibuule ogomushaani bamweta Honorable Saazi Godfrey okuluga Gomba o president wita lukuluga sikusitama kabenga esaidi kusitama ito tulina bahango bito mu gavumenti yiri abanene mu gavumenti okuva bweta Fred Simbwa Kagwa na Kifuma Mukono okomushinja ne bamweta Seruhura Steven naluga Lugazi abakunja nibamanya ogogo mutaka mujina takulya bantu ogomushinja bamweta Francis Katabazi naluga Kalungu okunawaki hayo minisita okuluga mu parliament oguni Honorable Patrick Nsanja naluga Ntenjeru ogomushinja nomweta Honorable David Nyeko naluga Makindye East ogu ni Honorable Muwadangu Nyingi entebe kuyagirugiremu oguyagitahamu olikite tukwenda kulemera omubwebembezi ogw'omukyala Honorable Veronica Nanyondo okuluga Bukoma Nsimbi azirega Rubindi aliko Musama Nowaha Wakiso Woman Member of Parliament Honorable Betty Ethel Naluyima oguni Honorable Dr. Timothy Batua okuluga Jinja okunomusoka abasoka nabo tubine ngokutwina bagale n'abanyankole nabo kuluga mu Northern Uganda Honorable Abubeka Kawalya naluga omulubaga North oguni Honorable Aloysius Mukasa Lubaga South Honorable Frank Kawiye okuluga Kasanda Honorable Evans Kanyike naluga omukyalo Masaka nito twinayo emyeto omusaayi n'emyaka 18 nekiweka Honorable Paul Zubuga naluga Busiro North Kuna wakasomera mbarra ame oine rankiwe Honorable Teddy Namboze umane mbi owampiki Honorable Matovu okulukomu Busiro South Honorable Luchamuzi David Karuwanga Osutju Imangu twine na ba chairman ba district oguni Honorable Sejemba the youngest district chairman in Uganda LC5 chairman Owampiki our power people power NUP everywhere wagarukayo busoga Honorable Manjeri Chebakutiika woman MB Jinja City Honorable Charles Tebandeke Bale Kayunga wagarukayo busoga kandi Honorable Aga Isabirye naruga Jinja aya musoga mwene twine abasama
Murira mno. Oku Ramweja. Helen, Honorable Helen Nachimuli, Kalangala Woman MP. Oku Natera. Oku Namuga, Okuruga, Maokura Semba Mule. Honorable Flavia Carolina Bagabe, Woman MP Kasanda. National Unity Platform. Woman MP or Gambara on the Western Prince Bwambale wakwebembera abasigazi mwena mu Western Uganda. Niyabo n'abantu abebembezi. Tuiza ku bantu beta obwire omu agenda yonna president agamba obwire butakizire mwenu munyikirize metere ti president witu owa Western Jerry Jacqueline tukamusaba twetera president Bari mnonga leader opposition abajweterwa parliament abijaha twabakira abapenda kwesimbaho omu Western region twabatangirira ba foot soldiers twabakira abantu mwena omu bitinisa byanyu eminyeto abakikuru abami n'abakyara mwasiba kurungi omu Runyankore nibagira ngu eki twakiteera ninshaba kwanjura abantu obundi nituryaza amanya abatari kugamba orurimi nkorwitu twatunga omugisha ng'omuri egi gathering erimu abantu abatari kugamba nkitwe kambashabe bije hanuya mbakumurikire tubashaba karuru twine interpreter witu orurimi nabyo babyetegereze abe baganda baffe abayina obuzibu ekigambo sakolesa ni wiiki eri kukwataganisa abantu abutuli kweta defu twatunga omugisha ngo awareness week egi yatushanga omuri Mbarara kubareba ebipande bamanye kiri kugenda omu maisho bija kukwereka rukundo yabo bantu mwe twabashemerererwa kandi nitubakunda munonga 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 eshaha y'akaruru bantu mwe kwerahike
muterere Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akabonero kitu ni Manvuli. Twaba nituramukanya nitugira ngu people power, our power. People power, our power. Mwebare mnonga mukama bampero mwaba nimugarukayo. Tukone loko ya je umbrella. Quattro ariyo ya umbrella. Izinku ya blend. That's the natural love, the natural air love you can't find anywhere. The president of everyone, the president of every person. With your permission, I would request if they could have a photo with you. The president of everyone is here. The president even also speaks the language. Kyagulanyi is coming for all of us, including with Kavumano kuraba kati. Oh, inayo report. Sebo. Obo likubogenda kipanda kitwala eri mubali. Ambulera jijeyo. Those are brothers and sisters who use the sign language. They were greeting the president and showing the solidarity. Birungi ebi president witu ari kutukorera Western region na mnonga akutekatekaho ngo pamaka agari permanent. We bari mnonga president. Ebirebi ni nkunda mnonga kweshongora. Bana bo kugira ngo impikana na president. Batwina keshongoro akari kutuha masiko abarabene bakamanya numuza kukeshongora nanye bati nikagira ngo owakigambire arazakuhakana owakigambire arazakuhakana owakigambire arazakuhakana Yesu kwara kugarukemu Yes, kwara kugarukemu arazakuhe abambere kigambire arimo kutegeza kigambire ajya kucyewakana nga bimaze kigambire Yes, kwara kugarukemu arazakuhakana. I strongly believe ngone ekiyagambire ahali nubu jakukyehakana. Presidenti ebigambo byambulira erizoba ebyokugambira konko mutima gwijwire okusiima. Oyizire no breaking record z'abantu abutwabire nitwikiririzamu. Ekyokubanza nkokuwareeba abebembezi bitu abesimbireho kujwekera abantu omu parliamenti. Kare munonga tukaba nituteekateeka kuba abamembazi ba parliamenti nibaruga nka planet endiijo. But otureetiire kweyikiririzamu twamanya ngu omuri ifwe nitubaasa kwehayo kujwekera abantu bitu omu parliamenti. Webare munonga. Twine bitu abehireyo kujwekera aha mitendera
ey'omutaano nk'oku wabarimba bihayo ninkwanjurira ngu twine ba foot soldiers bingi abo electoral commission enominjire abo kutubeera ba councillors andengo zitari zimwe na zimwe mukama witu John Prasa bwawe kuba bingi tutandikira kweyikiririzamu ninyenda okuchalenjinga gavumenti ey'abashomankuzi iri kwekorera iri kwenda kweyisa imenka mbereke ngu ebintu ebiremerwe kukora yaba ni marwariro yaba ni mashomero yaba ni mirimo tikugira ngu Uganda tibyine konka embaganisa yabo ni yombi bone babani benda ngu omwe yayebembera ihanga yaba rishika omutabani ayebembera amahe omukazi ayebembere ministry ya education nayo kubatejire orakurateho bamuhe kibarabone mbwenu bo omukubigaba tibari kurugirira aha kubasa ko muntu mukama wanje twina amasiko omuriwe kugira ngo wakwata omuntebe iwo bwebembezi oryaba n'obugaba okurugirira omu ability y'omuntu n'obukozi bw'omuntu webare munonga eminyeto abatine mirimo tikugira ngu sente zo kushashura emishara nizo zitariho okwihaho nibakunda ngu omwe ayoro kandi ondijo agende ngabonsha mukama wanje nitwikiriza ngukoraze omu parliamenti emirimo nituza kugitunga aza buri omwe atunge kiringanire kugira ngo buri omwe abase kwesyaho ebyetaago bike ebyokubire bimushemerire mukama wanje omubwebemezo bwawe nitugenda nitugambira abantu wife tuturayire mabati mukama wanje abantu nitubagambira ngo omubwebemezo hariho obushumankuzi hariho obushuma obushashabi ni burungi amashomero ni marungi kandi n'emirimo neza kuberiho nikusiima munonga pulezidenti kureba ngu watuha ofisi ezi twakakora tutiine ofisi ero shomu twagitunga mukama wanje ninkwebaza ngu otwerekire sayinizi nobwo otakashikire omu ntebe eyo yenyine ebyokozire nibyegambira mukama wanje mukama wanje n'akakankarabyeho ninkwebaza aha bwa speech y'omutaano eyotwire aha izooba ryawe rya nomination manya mukama wanje okagamba nagira ntiweza kwe mukama nyina okwari kuteekaniza akuba iwagire kugamba eyitwabire twawirire ekaba erimu 1925 so nagira nti eshaaheegi owa 1931 okwara eyawirira speech ya president wanje ashemerewe kuba ekiro ekyo atarabyamire mukama wanje we are super proud of you nakiriza neki hariho omuntu ori kuba agumire idifendinga mukama wanje I find it so easy to talk about you. You are a true leader and you have given us the hopes and the inspiration that we yearn to emulate you.
most people bagenzere umwestern oku nibeyongera w'amazina gawe n'oboryokwe oburamariyo Kyagulanyi Omukiga oboryahurira Patience atiyoni Kyagulanyi wakamwenje oboryahurira mwene bamugera atiyoni Kyagulanyi David endagamuntu kyagawe erindi izina mwenu tukusiima oli omuntu oyitutwesimisa kandi nitwegomba ngu tube nkiiwe webale tubeera ekyokureeberaho kirungi ekimeseji kezo wabataahi banje nitubashaba ikirize kutaaha omu NUP nyaburamwe tetubatangirira na rukundo mpangu kandi nimbashaba ngu mwaba mwatweyongireho ife mpati yitu y'okubanza ne disipulini mwenu mwaba mwayikirize kutambula hamwe niitwe nyaburimwe mufeyo munonga kureba ngu mwakundisa abaani okweyimuri omu byaro byanyu ekibiina kya National Unity Platform naboraboyi tubeere Kyagulanyi tube na Kyagulanyi wa Ruhama Kyagulanyi wa Bushenyi sase Kyagulanyi w'Ishaka Kyagulanyi Kugonza wa Hoima Kyagulanyi Bwambale wa Rwenzori mwenu mujombe omu kyalo kyawe ata nangwa bakunda n'omufamire yawe abasigazi baba n'okunda demu yawe kikundako kundebire President Kyagulanyi ali kukunda demu ye webale munonga Presidenti Ogundo Murundi kukiteera surprise y'erizooba abumbiihire nkabagira ngu Vice President nabeeta aha bwa meeting munsaasire tinyina mushango konka nomanya Presidenti oli w'amashanyarazi wagambira Prince Bwambale ngo iyo noza kuvugana President excitement abasakuba omuhanda nibararayizire so at least yija kandi yakureba nitukusiima munonga nitukushabira bantu mwe nimpiga twena munyaburiwe buri kasheshe katwehe omulimo gwokushabira Presidenti n'okweshabira n'ihanga ryitu nimanya ngu Ruhanga yabari aha sayidi yitu tetuza kusimbura kati nakyo ekintu twabura kukigamba nitumanya ngu sitaani tayenda birungi mwenu bantu mwe twengeyo ab'okusiiba tusiibe ab'okushaba tushabe but let's always remember to pray for our President ninshembyayo neki obundi tukira kweshongora ekyeshongoro ky'ihanga kati kituraba omu kanwa tutakigendereire mwenu nyenda kuhiga ngu ahashara eyo rayongereho Presidenti abire yatugambire akabonero ko kutambura na furaga ekyeshongoro ky'ihanga nikigira ngu o Uganda may God afford you. We leave our future in your hands. Friends, as we pray for our President, let us remember to always say those words every morning and every evening. Oh Uganda, may God afford you. We leave our future in your hands. Ebigambo ebyo biche inshaba ngu bakwetureza ushabe Presidenti ayijagambe nitwe azumire